Izvještaj o stanju u Domu Rada Vranješević. Informacija o kvalitetu vazduha u gradu Banja Luci. Prijedlog za izradu dugoročne strategije poboljšavanja kvaliteta vazduha u gradu Banja Luci. Prijedlog za izradu strategije zapošljavanja djece poginulih boraca u gradu Banja Luci. Prijedlog za izradu strategije razvijanja odgovornog vlasništva nad kućnim ljubimcima kao i efektnijeg sankcionisanja kod nepoštovanja istog. Prijedlog za zabranu prodaje i upotrebe jakih pirotehničko-eksplozivnih sredstava, topovskih udara i sličnih stvari. Prijedlog za povećavanje iznosa za sufinansiranje boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama. Prijedlog utvrđivanja krajnjih vremenskih rokova za saniranje udarnih rupa na ulicama grada za svaku budžetsku, odnosno kalendarsku godinu. Prijedlog za izgradnju česmi na školskim igralištima grada Banja Luke. Prijedlog pošumljavanja Banj brda i daljnjeg pošumljavanja banjalučkih aleja i parkova. Ovo je 10 mojih prijedloga ličnih, računajući i tamo onih još iz prvih godina o centralnom spomen obilježju i za ove vrtiće, to sam od početka samo ganjao. Ali ovo su stvari koje ja već iz godine u godinu predlažem za rad Skupštine, gdje imam obećanja i od jednih i od drugih da će se uvrštavati ovako bitne. Čuli ste kakve su stvari? Krucijalne. Ja ne kažem da se ne radi ništa, ali ovakve stvari da ignorišemo, da obećavamo o Domu Rada Vranješević da ćemo pričati o vazduhu, ovom, onom, ništa se ne dešava. Iz godine u godinu prazna priča. Evo i opet će doći uskoro ovo isto sam predložio opet kao program rada Skupštine, vidjet ćemo šta će biti usvojeno od ovoga. Ovo vam govorim sa aspekta ovih posljednjih dešavanja, kako i ovih sad zatezanja, natezanja, kako više nazvati, zahvate, ima Skupštine, nema Skupštine, jedni drugi. Što se tiče mog ličnog stava i kluba koji ja predstavljam, a to je klub Narodni front Banja Luka zove, mi smo stava, kao i sam ja unazad svih ovih 7 odborničkih godina, a to je da Skupština mora, redovna sjednica Skupštine mora da bude najmanje jedna mjesečno, mislim možda se kosi sa poslovnikom, ali u praksi treba tako da bude. Potreba postoji. A veoma smo zainteresovani svakih 15 dana, a u smislu tehničkog olakšanja odvijanja samih sjednica, da to ne bude preobimno sa 50, 100, 150 tačaka, nego šta bi falilo svakih 15 dana da održimo po sjednicu sa 20-30 tačaka. To je naš stav i šta mogu reći više, a što do sad nisam rekao, znači oštra osuda ovog svega što se dešava. Rekao sam skoro na Skupštini, pošto pričam već 2 godine da me je sramota, ali stvarno je, malo prije Đuro, kolega odbornik, rekao sramota sreo čovjeka nekog, pa kaže im, jeste normalni više, što ne održa. Ja više, rekao sam to skoro na Skupštini, više ne znam ni kako se osjećam, znači sramota je sramota. I neću da se izdvajamo od 31 čovjeka, neću nikad. Iako kažem, nit luk jeo, nit luk mirso, tu sam zainteresovan, uvijek dolazim. Jednostavno neću da se ograđujem, neću da budem nepošten, dio sam te priče, ali ovo više, ja više ni sramotu ne osjećam, znate, ovo je sad postalo, čovjek utrne skroz više, a to nije rješenje. U ovoj priči današnjoj mi imamo pokušaj zakazivanja, nismo završili, sutra valjda ćemo napokon završiti ovu prethodno započetu već prije 20 dana vanrednu sjednicu. I imamo pokušaje organizacije redovne sjednice, što mora biti podhitno, i imamo pokušaje organizovanja vanredne sjednice, sad sa različitih nekoliko tema, odnosno priča se o nekoliko različitih vanrednih sjednica. Moj prijedlog je da podhitno rukovodstvo Skupštine donese odluku o održavanju vanredne sjednice, koliko god ima takvih, da i nazovemo vanrednih tema. Koliko god da ima, da i stavimo u jednu, šta ćemo svaki dan po jednu sjednicu održavati, pa vanredna sjednica ne mora biti samo jedna tačka, mogu biti 3 tačke. Dajte tu tačku sa donacijom 1 milion evra, ja sam rekao gradonačelniku, hoću to podržati naravno, ali hoću da znam namjenu tih sredstava, iako je donacija, vjerovatno uvijek nešto postoji, kogod nešto donira, zauzvrat možda nešto očekuje ili traži, možda to nije slučaj sad, ali neke stvari se možda podrazumijevaju. U tom svemu ja bih volio da znam samo
i nadam se, i imali smo od gradonačelnika neku pozitivnu najavu toga da ćemo mi imati usmjeravanje tih sredstava, da ćemo znati gdje idu sredstva. I nije problem da se to podrži, naravno. Šta je također aktuelno? Aktuelna je situacija sa premještanjem, odnosno kažnjavanjem radnika u gradskoj upravi, pa za koju ja se moram oglasiti, evo ovdje je sad prilika, jer ima među njima i ne samo poznanika, nego i prijatelja. I to svakako sam čuo da postoji već inicijativa sindikata da se to nađe kao tema jedne vanredne sjednice. I zato i kažem, dajte to sve u jedno, jer hoću i tu da čujem. Kao ovo što želim da čujem namjenu za taj 1 000 000 evra sredstava, donacije, hoću da čujem koji je to grijeh Jovice Vukelića. Koji je njegov grijeh, pa je prebačen, ima najavu za premještaj, odnosno odluku, kao vatrogasac koji je licenciran među 30 samo takvih u BiH, da on uslijed situacije gdje nama, po informacijama, gdje nama u našoj vatrogasnoj brigadi nedostaje nekoliko desetina radnika, da se takav čovjek prebacuje na parking, uslijed nekakvih potreba, ne znam kakvih potreba, gdje imamo ono što je činjenično stanje, 650 parking mjesta manjeg kapaciteta u gradu Banja Luci, uslijed svih ovih radova i svega, a znate već koji su parkinzi i šta su u pitanju. To hoću da čujem, tako da kad sam čuo da to može ići na sjednicu Skupštine vanrednu, drago mi je, hoću da čujem taj grijeh. Hoću da čujem grijeh Neđeljka Radulovića, zašto je nakon nastupa na televiziji gdje je iznio mišljenje, ovo se na sve ovdje odnosi. Zašto? Sat vremena nakon javnog nastupa na TV-u da se čovjek premješta. Dobar radnik, to će svako reći ovdje za njega. Šta je rekao to? Koji su razlozi da čujemo, znači? Vjerovatno zašto je izašao na televiziji. Sat vremena poslije izlaska na televiziju čovjek se premješta. Vi možete meni pričati da su sad potrebe neke, su odjednom potrebe sat vremena nakon što je iznio neke stvari na TV-u. Hoću da čujem grijeh Neđeljka Radulovića. Da vidimo. Je li to priča na koju smo mi došli ovdje? Ja, sa ovim sazivom gradske uprave, ja sam došao s njima zajedno. Ja sam rušio prethodni saziv. Je li to ta priča? Daj svima prava da budu u stranci u kojoj hoće da budu i da pričaju javno šta hoće. Možda sam ja pogriješio. Ali previše je to stvari da bi to bilo slučajnosti. Takvi premještaj. Previše je tu stvari da bi to slučajno bilo sad potreba jedna, potreba druga, potreba treća. Samo zato što se ljudi, i čujem svašta ovdje se dešava oko, ali to hoću da istražim, hoću to da javno, i to govorim stalno i skupštinskom rukovodstvu i ovoj skupštinskoj većini, kad ruše na kolegijuma, kad otkidaju, skidaju, dajte bola na skupštinu sve. Pa kako vam nije jasno da vama, ako imate manjkavosti kod političkog protivnika, kako vam nije jasno da je to dobro da se javno prikaže? Pa tu ogolite to. I to njima stalno govorim, dajte sve na skupštinu, ljudi moji, zašto ste takvi, zašto rušite to? Tako i ovo, volio bi da čujem, sve hoću da čujem. Jer zašto smo mi napravili javnu govornicu, tamo ako će prvi čovjek koji je nešto javno rekao biti premješten? Da ne nabrajam sad dalje imena. I to me jako zanima i zato je neophodna i ta tačka na vanrednoj sjednici. Što prije? Ovo ostalo danas, tuk na luk, klin, ploča, kako hoćete, koju god hoćete frazu iz našeg jezika, ima tu umotvorina koliko hoćete, možete adekvatnih iskoristiti masu. Jedno, drugi, drugo, ono što je definitivno jasno, i ja pozivam ovdje i skupštinsko rukovodstvo i gradsku upravu, što prije da se sazove redovna sjednica grada, skupštine grada, također po potrebi ove vanredne, i da to funkcioniše, da nas se građani više ne smiju, da nas ne preziru, da nas ne kritikuju, a zaslužili smo to sve. Toliko. Nema potreba, ako imate neko pitanje. Evo, gospodin Vasić ima pitanje. Kako će se sutra na vanrednoj sjednici Skupštine grada postaviti, kako vi glasiti prije svega, onda i odbornička grupa, odnosno klub odbornika, Narodni front Banja Luka zove, kada je pitanje o rebalansu budžeta. I ne čini nam se da smo na ovoj cijeloj priči o rebalansu budžeta, za koji
smo jako čuli na Marsu, gledamo drvo, ne vidimo šumu, imamo mnogo još većih problema i velikih problema, osim rebalansa, nekako smo se zakucali na toj tački, čini se ponajviše zbog sujeta političara u Jadnoj Luci, a ne zbog nekog realnog stanja koje se događa. Ja sam svoj stav po pitanju podrške, odnosno ne podrške određenim dokumentima kao što su budžet grada i rebalans iznio već prije nekoliko mjeseci. Iznio sam i argumente po tom pitanju i rekao sam, i to sam i malo prije rekao baš gradonačelniku, ne podržavam način potrošnje, da ne kažem budžetskih, nego narodnih sredstava koji sprovodi trenutno gradska uprava. Ne podržavam. Koja je svrha da ja dižem ruku za to? Nije svrha biti licemjer ili dvoličan ili tako nešto. Ako ne podržavam, znači da neću glasati za to. A to je stav već unazad dugo vremena. Ako hoćete, ja ću opet ponoviti, znači nedostatke. Ja nikad nisam za sebe ništa tražio, normalno, šta ću ja za sebe tražiti? Ali ima, ne građana, već imamo čitava jedna naselja u potrebi sa elementarno esencijalnim problemima koji se ne rješavaju već duže vremena, dok mi stvarno, mislim, sve u redu. Poštujem to ulaganje u kulturu, poštujem ulaganje kad se spomene kuća Milanovića, ali ljudi moji 4 miliona da dajemo mi za kuću Milanovića. Opet ću reći, znači da ću iscrpan odgovor, znači 10% od tih sredstava u ovom trenutku, kad je inflacija požderala sve, kad je pojela ljudima plate, kad je pojela i te subvencije kao dobru namjeru ovog saziva gradske uprave 60 maraka, nije moment da mi radimo te marketinški popularne, nije moment da dajemo 4 miliona, nije moment za 400.000, kamo 4 miliona. Nije moment sad, ali dobro, s jedne strane postoji i činjenica da će to sve ostati gradu. I plaže, i ne znam nija, to neko kulturno nasljeđe, karnevala, festivala, koncerata, ne znam nija koliko je to sad sve neophodno u ovom momentu, ali niko to neće odnijeti sa sobom. Ovo što se izgradi ostaje gradu, ali ja se s tim ne slažem i ne mogu da podržim takvu jednu odluku. I sutra, kao i moji kolege.